Kanyang laki din! Di ka man nagkaralabas niti paragan, Mary ka? Sapay kundi short pan ka? Apay, sana ka di sexy ti panagkitam, Roldan. Anya siksay? Sexy aktupay. O, makitam, ha? O, makitam? Na, tagkinni-kinni pa'y. Nagalas kan to pa'y. Inkan, di ka patcharming kanyak. Gapo ka di tanangisita? Saan ka type? Iso nga inkan, inka agpacharming iti padam anangisik. Saan akas kanyak anapu daw? Nagalas kan nga agsarsarita? Che! Uyaw! Hindi. Wow, legs. Naka-short pa na. Wow! Ay na, nagpudawan ti legs dayjay magmagna. Sino nga ta dayjay? Ay, kamak man. Kampay iday, mapanak ba't iti papanan na? Ay na, wow legs! Ay na! Wow! Wow legs na talaga! Ay na, nagpudaw. Surutek latay ti papanana. Nene, nagpadaya. Ay, surutek lata. Di pa'y tumalyaw. Tapno makita ko matirupan na. Ay no! Ay na! Wow! Ay, nagpudaw ti legs na! Nagsigam. Oh, si kamat day tamang sursurot kanya, Roldan. Ha? Nimit kayang bakit nadya abalaw? Papanam. Iti papanam. Ay, da papanak dita daya. Ay. Kasta ka di. O sige, tagpalaudak. Uwawawan. Ijay gayam laod ti papanak. Daya ka di, wano laod ti papanam. Ijay daya. Ay, laod ko na kuma. Ay, wan. Ijay ti papanak. O sige, nukasta, agkuyugtan. Wow. Wow, lagsa talaga. Oray, bakitan. Ay na. Payakit kita amlatan dagiti legs ko, Roldan. Ay, kuha nga main. Awan. Mas daw ka siguro, tanapo daw ti legs ko. Idento tabakot akon, anya. Ay gama, talaga kastoy ti legs ko. Nang runa, tanapo daw akpay. Kan maysa, ay talaga mo, tanagpintas na iti legs ko. Akasla, legs ti palasang. Ay na. Wow. Wow, legs talaga. Wow, legs. O ala, sige, intan, Roldan. Sumurot ka lata kanyak. Agsinatantulaangan, numadanon ko ti papanag. Nagpintas na talaga tilegs na nga oray bakitay na. Sa dino nga tati papanan na. Pagturungan na ngayon. Itimat kalidaan. Oh, apay, Roldan, sumursurot ka matlat na kanyak, nga oray iti, kalidaan. Kuha. Wine. Di tamat kalidaan ti pagturungak. Taapay, anya ti aramidom dita kalidaan. No, anya taramidam. Kastama taramidag. Ala,
Aramidam ang taramidam. Taramidak mattaramidak. Awan aramidak di takalindaan. Anya ko mangay. Aha. Tistisingan ka laeng. No sa dino at talaga ti papanam. Aha. Kwa, Ngam, mawata kitan no apay a sumursurot kalata kanyak, nga uray awan pudno a papanam. Gapo iti legs ko, saan ka di? ha? Ay, kwa, Ngamin, nagpintas dagiti legs ko. Kat kayat mo nga aprusan, saan ka di? wine. Dati pudnaw. Aprosak man nga rod akas to. Ba! Ay, anay ko, anay. Naplengsan tilapayag ka, anay ko. Ha? Bastos ka! Ibaga ka di nga aprusam ti legs ko, ha? Ha? Ay, kwa, kunak no kayat mo saan mat gayam? Loko ka! Aprusam kit din ti legs ko, ha? Ala, ingkan! Tano saan? Ang mga numakugtaran ka, ingkan! Kwa, nagarudain. Ay, salbag. Kunak no, mamaysak na dya awaw legs. Saan mat gayam? Ay, bakitay na, nagpudaw pa ilang dagiti legs na. Ay na, wawa talaga. Si kantumit nga maid, agraman legs ti bakay, pagtatak kunam, Kat no nagpudaw nga may nanggal. anya laki din aya, kanakan. Daytan samit tin wow legs ti pakay subwam. Uwan nga rod anggal. Ay na, nagpudaw tilegs na day dya abalaw. Saan mo napakibiyangan day di abalaw? Tapara kanyak day jay. Ni Uncle Mike. Day dya ti kayat ko ta napudaw tilegs na. Wow legs talaga. Anya laki din aya, kanakan. Kunak met adimon pagtatak kunan day di abalaw, tapara kanyak laeng. Panggap ko nga armain. Ay, sige anggal. Agin no nata, no asino ti kayat na. Ha? Kayat mo asawain. Kayat mau day di abakay? Gapulaeng ta wow legs? Uwan anggal. Ay na, nagpudaw dagiti legs na. Wow legs talaga. One, two, one, two, one, and two. One, two, one, two, one, and two. Nagmaya, ti ag-exercise. Ay, kadwain ka nga exercise, Vivian. Wow legs. Ay na, nagpudaw gayam ti legs mo. Kasta ka di? Wawa talaga. Ay na, kaya't ka pangaritan. Ay na. Wow. Ay na, nagpudaw ti legs na. Sakit, nagkiting t-shirt pa na. Oo. Talags kumatan tikit kita, Roldan. Nagpudaw na talaga. Ay, kalaatak man niya aprosa na. Oo. Inaprusa matan talags ko. Saan ka nagungayt? Ay, no kasta. Ay, aprosa pa'y. Wow, legs talaga. No kasta,
Di mon kayat ni Nadia Abalaw. Saanin, Uncle? Ni Vivian itanti kayat ka o taob uming. Una, iti kasta, armagmait ni Nadia Abalaw. Tira, Uncle! Armam ni bakit Nadia, ta armagmat ni Vivian. Anya ka di ti trabaho ni Vivian. Tawan mait no iti rabi ay. Pangrabi nga rod ka na o ti trabaho na, Uncle. Kasta ya. Ala saya atan. Tapno makaasawa kan, kanakan. Ay, uwan, Uncle. Wow, legs ni Vivian ko naman. Apaw! Nagpo daw ti legs na, Uncle. Huh! Wen, kanakan. Nagpintas ni Vivian. Nakapinpintas launay. Hello, Roldan. Nakatugaw ka man diti paraangan niyo. Anya ti pampanunutam. Apay ka di nga may ka dito parangan, may. Wun takayat ka nga rod makita. Apay, di mo makita ito yung legs ko aya. Legs mo? Anang isait? Ala, pumanaw kan. Hoy, Roldan! Uray nang isip ti legs ko. Tapulos asaan prosan daytoy. Kayat nasawan sa diwa pailaan. Ta sino kumangay matimayat ang mga pros dita legs mo? Kat nakangis-ngisait? Uyaw ka mat, Roldan? Ala, pumanaw kan. Aday wanak, ta uray kanayon ka ngagpacharming kanyak. Ken uray kanayon ka anak asyurpan. Jaklat ta pagan ano day ta legs mo. Ala, ingkan! Wow, ligs ka talaga, Nadia. Ay na, uray bakit kan? Nagpintas pa ang taligs mau. Talaga nakinis pa lang ti legs ko. Nadia, mabalin ka day, nga prusan. Ops. Saan mabalin? Apay, asawa ka di? Tapna prosam ti legs ko. Anya nga tano agasawatan, Nadia. O sige, sagutan nakpay nga umuna, iti 2 hektarya adaga. Ha? 2 hektarya adaga? Pangalak nga iti dayta. No kasta, ladingitak nga rod nga ibaga, abastad kan. Ha? Apay ngay, mabalin tamot ti agbyag, nga oray awan dagata. No di mo maitad, tikit kidawag, bastad ka nga rod. Sorry. Agasem ngay ti 2 hektarya adaga. Kas kamo labalasang no kasta. Balo ka mait. Nasken ka di pa'y laeng nga sagutan ka iti 2 hektarya adaga. Anya laki din aya. Kas kamo lagraramaneng. O di nakpagsawan iti kasta. Hoy! Tapna mom! Saan ka maikari iti kinapintas ko? Nga uray bakit akon! Oh, disalang. Kas kalabalasang. Bakbakitan kanto pa yan. 2 hektarya nga. Agraraman. Imbag kumaano, balasang ka pa'y laeng. Taisaw, agraraman. Oo. Ti manin legs ko, tinakaituunan dagiti matam, Roldan. Di mo matin maisina dagiti matam, kadagito'y legs ko. Ay na, kasanomat ngamin, Vivian. Wow, legs ka talaga. Wow, legs. O sige, mabalin mo lata, nga prusan.
Ay, prusak man nga rod. Oh, agasawat ang Vivian. Asawain ka na. Anggail, ay na, asawain ka ni Vivian. Hey, ay, 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 ay. Hey. Nay, apay ngay Anggail. Anya, ti pagsinayam. Dayjay mo na bakbakitan? Kunamlan balasang pailaeng. Agasem. Sagutak ki, di ka no iti 2 hektarya daga. Sakbay nga sawak. Ha? Pangala nga iti 2 hektarya daga. Agiraraman mo dayjay apakay. Di, itid mo, hindi ka kaisuna at dagam, Anggail. Ha? Iti anya agapaw? No, asawain, di dagayo matlado Iti anya agapaw? No di nakayat, di sa lang. Anya kuma. Di, saan ka na mag-asawa, Anggail? Sapay, wow legs na niya bakit? Ay, oray pa'y. Kin may isa, kanakan. Naamiris kaw, adya gayam kayat ni Nadia. Nay, apay ngay. Kat wow legs na niya. Wina, taday tamo lang papapintasan tar aramidin na. Di pa'y kat kaasyak laeng, no asawaeng. Ang mga no agraman underwear na. Siyak ti mangilaba. Ay, pagpakawan mo ta. Kastagaya, Anggail. Ay, sayang. Sapay wow legs game. Sayang nga talaga, Anggail. Good morning, Roldan. Tunggal agsa pa makita kang agpainid iti paraangan nyo Nay, adda ka manayin. Apay ka di akanayon mo adadaulin tal daw ka, Rika? Sapay naka-short pan ka? Nagngisit na italigs mo? Man ano no naka-short pa na? Ataywan nakman, imbag kumamot no napudaw tayo taligs mo. Pway, nagngisit mo. Hoy, Roldan! Saan aga po ta nangisitak? Kat kastan ti pa nagsasaom kanya ka? Oray nangisitak, a babae anya, tanadalusak. Che! Di ta ka manlangan? Kunam na sino ka akatauran? Wen, Roldan. Dito'y kanda gusto ang maturog. Basta, ikan na kidikit-kid daw ka kwarta. Awan parikot, Vivian! Yahoo! Oo, nakaragrag sa kaunay. Ay na, talaga naragsakak Ngamain, wow legs ka talaga. Nagpudaw pa'y. Ay na, Jack amount sa work, Vivian. Ket? Kano nga ron nga itid mo tikit-kit daw ka kwarta? Ay, ita na. Mabitla nga. Ala, kitiwalit ka. Ahap. Oh, dahil ito itiwalit ka. Aha. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, omdas ka rin dahil ta, Vivian. Uwan! Umdas! Mabalin ka din niya. Agan, Vivian? Uwan No kasta. Agkan kan om. Talaga, Roldan! Hello, Roldan! Si kamot gayam di ta masabat ka. Naggapwam. Awang bibiyang mau. Amo kaon. Naggapo ka di tadagos ni Vivian anya. Kahit, anya ko mati bibiyang mau. Sapay naka-short pan ka man rin. Itinto ta nagngisit ay tagurong mau. Di ka lagbabayin.
Uray nangisid dagiti ligs ko, tanadalusak mat a babae. Uyaw ka lalaki? Kunamla na sino ka akataaran? Madadail-tal daw ka, no si kati makikita. Sapay kundi short pan ka. Imbag kumamat no wow legs ka. Pway! Nataor ka nga agpaisaw, ngam uyaw ka mat. Pwe ka mat ha? Uyaw! Ay, nalidayak ka na kan. Oray siyak, Uncle. Nalidayak, may... Nalidayak. Gapota kayat kulaunay ni bakit nadya. Ngam, duay tariyamit adaga, tikatukad na. Anay ko! Anay ko, Uncle! Anay ko! Ne. Haguray ka man, kanakan. Apay ngay, itay ko pa yan adlaw. Akasladan an na yama. Apay nga yakas tao yan, Kyle. Ay, marigata nagmatan niyo mismo. Nagsakit! Ha? Nagsakit, Uncle! Ay, marigata na nga mismo. Ngamin, ni Vivian kat... Why, kanakan. Namwak amay sagaya mahustes ni Vivian iti club di ilay. Uncle! Apay, di mo amuday ta. Saan nga rod, Uncle? Naibaga kanyak ni Pari Kulas. Nakita na ijay club. Ket aprusan kano dagiti lalaki ti ligs na. Ket kastaunay kano akatawa na. No kasta nga rod. Agtrab-trabaho iti club ni Vivian. Ket nakaala ka iti sakait manipot kinkwa na. Uncle! Anay ko, Uncle! Anay ko, aya! Kiting kagpagas Ay, mabainag, Uncle. Jack, kaya tamamuan dagiti daduma, nakaalak iti kastuya sakit. Hinga kit nagpagasing. Anay ko, Uncle! Nagsakit! Nagsakit na talaga! Jack, kayatin ni Vivian! Nga oray pa'y wow legs! Ay, talaga, Jack, kayatin! Anay ko! Anya laki dinaya. Uray man kit nangisit alegs. No nadalos may. Ngam ti wow legs ang nakapunpudaw. No ipaayan nakamit iti sakay. Anya laki dain. Malah papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti maisapay a pakasaritaan iti biyag. Nga intay pinaulwan. Wow legs. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itiingkay panagdengag. Anya laki din. Mapanam ka di andoy. Ket inakagar man ang ananang tanay. Makas asawa ko. Ay naandoy aya. Sakbay nga aggagat ka nga agarem. Aggagat ka pa'y nga umuna nga agtrabaho Ninanang mit. Sumanao kayo man ako nakakon. Agtal na kayo pa man. Takunada amalas ti sumanaon o agrobrobot ti tao. Anya ay adula amin dayta. Katusto ti bagbagak. Anya ngay nga raw ti ipakan munto iti pamilyam no di kag trabaho. Gumagitak to ng trabaho. Intun maasawak ti babae ngay ayatag na lang. Pagtriplyak pa'y tagagat Anya? Wala na. Uray puutin nyo dahita. Ay ti salbag. Sana kasungbatan ti ararmem. Gaputaan muna asadot ka. Sungbatan naktuday dyan anang. Think positive. Mariknak kaya ayatin nak makidi. Ay naandoy. Jay lang at dakurkurang na ti agayat ken ka. Ang nalaki din ni nanang aya. Awan at talaga ti bilibyo kanya anak yaw. Kasano nga men, nakarit ka nga agarem, ngam di ka met agalisto nga trabaho. Asino met nga itilimpyo abalasang ang mga yat iti sadot.
triplyak to tagagat na dandon ti pamilyak na lang. Aldaw man kin rabi, agtrabaho to. Anya, Gayso mo na lang. Amuyon ti kahit kwasawan, iti imba ka, nga uray rabi kag trabaho. ay salbag, jak amo ti sawakan ka andoy. Mala, panahon ko pa na. Tama nga numapukaw ti banglo ti perfume ko. No pabayagag pa ti makisarita kada kayo. Anya, Oh, paray. Papanong ka tay? Nakapurma ka man. Agasam dat nga eh. Naka-leader bouts. Kan nakakubuhat ka ba eh. Kastaunay ti apo. Nagbanglo ka. Makaulaw, Pards. Si Kamot, Pards. Anya makaulaw ti babanglo. Kat no, aficionado na ito. Ay, mapan ko arman niya kursunada kabalasang, Pards. Ha? Anya? Mapan ka garing ti balasan. Kat kasta ti lang, Pards. Abay, Pards. Adda ka diti mati dito suot ko. Ay, unay ka na ya, Pards. Kastaunay ti pa nagpurmam. Ngam nalipatam sa amat ti nagdramaus kin nagbrush your teeth. Ah, ay na. Urnuso man mo ti bagbagin, Pards. Sakbay ka mapan agarang. Asino ka diti mapan mo arman, Pards? Ni Mandelia, Pards. Anya? Ni Delia tagad kita kabangiba ka barangay. Wan, Pards. Apay, kasta unay mo na timulagat mo. Ni Delia ti mapan mo arman. Amom ka tay, kasta unay ti kina-istrikto ni nanang nga. Anya? No siya, saan nga umubra day ta strikto? Kan may sa, ni mo't Delia ti mapan ko arman. Saan maan ni nanang na? Nakapinpintas ka talaga, Delia. agyaman iti pa nang apresyar mo iti kinapintas ko manong andoy. Agis-isem ka mo tamang kita kanya. Apay, natairak mo ilakad, Delia. Ha? Apay, naguyak ka mo tayo aden. Kwa manong, awan, nasa midak laang iti ininom ko adanong. Delia, nakaumaya mo na yun. Gapota umay ko man idarirag to'y napudno ngayat ko ka. Pangaasim ko matasungpatan nak. Ay na, kinunakmatan kan ka. Ikanak itinaan anay apanawan. Tapno pagpanunutak pa'y day taabanag. Wawan, makasasawa ka nga minang, Delia. No bilang agasawa ta, andoy. Adda ka diti pangalaan ta iti pagbiyagan ta. Ay, Delia. Awan ti parikot iti dayta. Nalawat ti bangkag. Source of income is not a problem. Anya? Delia. Isusumpatan ti panagayat kong. Awan ti pagbabawiyam talaga. Itatawan ti anak ko. Kasarita ka man itinalapat, si kaalalaki. Mabalin na tama na. Apay, anya ka diti bagayo? Unay mo tanday ta pa nagsungsungbat mo kanya. Nalipatam ka de, asyak ti ina ni Delia. Ay na, sana na. Tiyak tupulos malipatan na kayo ni Lourdes. Nga ina ni Delia nga ayatek iti kastaunay. Aniya, talaga nga awan respeto man niya. Apay andoy, no bilang tagasawa kay to iti anak ko. Kabaalam ka di matlaang, abyagan. Ne, saan mo't ana tayo na na? Tapno damagandak no kabaulak abyagan. Ay nagalas mo tayo pa nagsungsungbat mo andoy. Ti kayat ko asawan, kat no ada ti source of income mo. Tapno ada pangalaam, iti ipakan mo, iti anak ko no bilang laang. Ay na, sana problema dahi tanana. Gabutan na lawat ti bangkag may. Oray pa'y nalawat ti bangkag, no saan mo't laang amamulaan, awan sirbina. Apay, nagagat ka kadimot laang agtrabaho iti bangkag. Ay, nalabos mo't tan. Anya nalabas? Kahit ko sawan na nalabas sa kinagagat ko. Kat inton agasawa kaminton kinidelya. Triple ag ti kinagagat ko. Ngagtrabaho. Nana, promise. Cross my heart. Ano kasta nga raod, kayat ko atunggal umay mo sa rungkaran ti anak ko. Daskan asaan ka nga ima-ima sumangpat. At dati igamuan natang wano prutas. Anya? Oh, sige. No problem, Nana.
Ulitak ti saludsod ko, Andoy. Nagagat ka kading agtrabaho. Wala na, didak pagdua-duaan. No kaya tiyo, mapandak kitaan abinigat ti garden ko. Aniya? Siguradum lang amangan mat no agpaadulang iti pulit ti ammom. Ay, nayon nan anana. Aniya? Kat, kumusta ti panagaram mo? Ay, parikot ko nga rodye inana. Anya, tapay. Nasken ka nung addaawit ko tunggal sa rungkarak ni Delia nana. Mangitedak to kano itinateng kuno prutas. Oh, di mangted ka. Problema ay adayta. Pangalaak kumangay iti itud ko. Ay kat agmula ka tapno adda ti ited mo. Alangan mat ngayon kagtakaw. Da kayo mat nga lang. Kasanungay. Sa rungkarak ni Delia inton may sa abigan. Agtubo mo't ay adagos ti mulak ita. Ay na, si ka talaga Andoy. Ang ampuera ang awan ako. Nupod no nga agayat ka iti day di Adelia. Naskan asursurwam amin at trabaho. Tano agasawa kayawn. Saan amabalin akas tamlaeng. Amangan nubisinum to ti pamilyam. Nanang, magtrabaho ak ngamin. Mabilagak iti inid. Kat ang mga nungumisit ti kudil ko. Kat ang mga no iso ti di na pangayatan kanya. Ay na, Andoy ka talaga. No talaga nga ay ayaten na kaday di Adelia, di na pagbasaran ti itsura. Uray kas kalakangisit ti uging, sungbatan na kalata. Anya? Nakaumay ka man dito balay, pare Carlo. Anta ka di parikot mo? Awan, pars. Umay ka lang awisan. Tama pantayo man ni Jayo, yung tayo. Inte agbir. Uno, agdispos parts. Kuha parts. At na kami papanakita. Sa tino? Ije banggag mi parts. Ha? Banggag? Oh, seryoso ka parts? Ay na, one parts. Kaskas daw parts. Sigod matasan ka mapaniwang gagya. Itaman pa ita. Kaya't ngamin ni Nana Lourdes at unggal mapanak ije balayda. Nasken nga damayted ko nateng, wano prutas. Iso mapanak man nagmula iti traum. Anya? Ha? Apay, asino ay tarmang? Saan aya ati anak na? Apay ngay apatimit ti inanak, agdawat pa yan iti dureng. Sana bali aparts, ano usak lang tagmula-mula. Basta sungbatan nak ni Delia. Mas dawak man iti kabsat ko. Gimagat mo tin agbangkag. Di kakat maragsakan tagimagatan ni Andoy. Maragsa ka ananang. Italang ngamin kat. Wino, adan kayan ayat na. Saan? Ngam agmula ka no itinatengkan prutas. Takayat ti inajay ar-armon na. Nasken nga adda awit na anatengkan prutas. Tunggal sumarungkar ijay balayda. Anya? Babae lagayam ti mang pagagat kingwana. Kasanonton no paayin ti babae nga armon na, nanang. Saan mo't siguro anak ko? Ngam no kastaman bilang ay kat awan mabalin Tinapatag kat gimagot ti kapsat mo. Ay na. Ay, nyalaki din na yaday nga ayat-ayat. Ay, si kakit di ate agbiro ken iti asawaom. Tapno saan adag iti kagawaam ti asawa ken anak mo. Ay nananang. Addan taw. Saan pa'y nga ita? Kaputa, saan pa'y kano anayanak ti babaya para kanya? Anya! Unay mo tinday tagagit mo, Andoy. Inspirado ka talaga.
Wang nga ro danakaw, ang mga no ag sakit ka iti day tangar aramidam. Saan nga sakit day ta nanang? Strong day ta, gapo ka ni Dilya. Saan ka day, andoy? Unay na iti kastoy biyag. Ngimisi takmutan. Kitaan nyo mang titangad ko na yun. Ay, unay kan, nung imisit ka, day tati pamaneknek ang nagagat ka. Sandan to, nga minasumbatan ti et ko. Adupay lang kami na kondisyonis da. Ano sa mo na? Apay nga min nga agayat et ka. Oho, adula amin day ta. Mabiyag ka mulat na uri awan nasawam. Ay na, si kamo lito. Nabambanog lang arudan ti kabsat mo. Kasta pa'y laeng mo ti bagbagam. Kung kunaklaing mait andoy. Ti kunak, ano sam, tanya ngay nga ron. Kit istrikto ti ina ti ararma mabalasang. Kanyan mayat, maragsakan kami. Gaputa, gimagit ka magngagbangkag. Ni brother mo, sa anak mo asadot kay. Wala yakin baga sa dut ka. Ngayon, nagagit ka mait amangan. Karon, no naimas ti siday. Malalala, husto daytan. Intayo ka manganan. Ay na, apong. Talaga naglalang to lagi ti mula man at ateng. Kan nagado nga bunga na. At idok ti bunga lagi ti tarong mo. Adapay pitchay. Adapay aksayuti. Ay wala, Bards. Tinaripado ka nasayada kita. Nasayada nga ro, ano ka sa Bards? Ay na. Ay kay, mangtid ka mga ro, Bards. Tara, manak mamit ti mulam dahil kay Delia. Nang dahil kay Delia? Kasano, Bards? Saan ka di agawin ti panagayat mo kay ni Delia? Kit gimagit ka nga mula-mula. Ay, sika mo, Bards. Ngam panagkunong ka di ka. Sumbat anak itan ni Delia. Diyak masigurado, Bards. Ngam adda ti balakat ko king ka. Anya na, Bards. No, temporary lang ti kinagagit mo. Gaputa, kahit mula nga sumbatan na ka di Delia. Ipirma ng timaw. Anya? Un paray. Tapno makita dahitan ni Delia. Kaya sumbatan na ka dinauras. Para kang ka, Delia. Ay na, agyaman nak andoy. Nagadumit dagito'y awit mon anat natang. Ay, Delia. Para ka na kayo amin dahil sa. Agyaman nak manin andoy. Ay na, nagatidog, ken nagkikinis met dagito'y atarong. Anya ka di a variety da ito eh. No. Nagmaya mo ta, prusa ng ititarong. Data jay Calixto a variety titarong, Delia. Nagustong ka di mga ang titarong ko? Titarong. Ay wan andoy, nagustuak na unay. Gaputa paboritok ti tarong. Ay na, agyaman nak adapay sayo ti anayon na. Adapay pichay, adapay okra. Ay, agasam man dagito'y andoy. Ay na, naimbag ta nagusong, Delia. Tinaripatok ka na imbag dagita amulak para kang ka. Kasta ka di. Ay, agyaman nak manin saan kon aparikot ti sidaan mi kininanang. Nagimas dagito'y kat. Nang runa to'y tarong. Ay na, naimas nga iprito. Ayun, Delia. Aywan, kayat mo ka di nga ialaan ka iti merienda am? Sana, Delia. Kalkalpas ko lang nga nagmirinda itay. Delia. Damag ko mamanin, no? Anya ti maibaga. May papan iti idardarirag kong aya. At ka di namnamak ka. Kwa. Saan ka pa amasungbatan andoy? Ibagak to inton sumaruno nga iyo umay mo. Alang arot, Delia. Katsapay ko nga. Tapositibo ti isungbat mo. Agsubliak tumanan. Kat namnamaang. Iyalaan kan tumalan itinatang. Makasawak mo ito ni tinapinta sa balasang. Yes. Hey, nakaragragsak ka mait andoy. Hey, Apay, sinong bata nakakadin ni Dilya? saan?
Ngam naibaganan, nga da ka nun namlamak ang kuana. Ne, nasayat nga rod ano kasta? Ang saan ka nga tanga agbalew, apaman na sungbatan nakateran, ma'am? Ni brother mo, pero manindi da ito yung nagbalew, saan at temporaray. Ay, nasayat nga rod no kasta. Kit agurnong ka nga rodin ha. Tapaman nga klunin na ti panagayat mo. Agkasar kayo na dagos. Saan ka di mabali nga ikabalay ko latan? Inyalaki din na yato kabsat ko. Apay, kasta kalakaya ti panangasawa. Ang ako lang, matay Brad. Si kahamot, siyempre, ikalay sa kau muna. Angam niya, agtalinaid ko ma, ti kinagagit mo, andoy. Well, brother, no worries. Ag tripling to pa iti kinagat ko kunak nga rodan. Naibaga oras mo, kabsat. Kastamot kan ka, kabsat. Asino da ka, day? Siyak ti ina ni Delia. Di babae nga ar-armon ti anak mo. Kasta ka, day. Apay, adda ka din na aramid ti anak kaw, asaan anasaya at kadakayaw. Awan mo't umayak lang sumarungkar. Ada ka din ni Andoy. Napan ijay bangkag na, kabsat. Nagkuyog day ti kabsat na. Nasaya at nga ron no kasta. Kaya't kulang apan kan no talagaan natang na di inintad na kada kami. Ay wun, natang nadagi jay. Sana kun anagmula, nga main ko na nga ison ti agmula. Nasaya at nga ron no kasta. Diyak kayat ti ulbod kan sa daw. Ay sobra amot na ito apakit. Ay wun, pudno ti imbagbaga na kabsat. Ngamdyak kayat ti sigurista kan agin lalaing nga abalayan kag. Ha? Anya ti kunab? Ay iyawan kabsat. Mala, umay kakit di tagkapita, kabayatan ti panagin ni storyata. Sa bali mo tayo tao imay laeng tapnupon kun na, no talaga ani Andoy takin mula kadagiti natin nga inawit na. Sigurado ka din na baliwang ti ugaling parts. Abay parts, awan ayat ti pa nagdalok mo kanyak. Saan mo nga ti kasta? Sigurado ka lang parts. Ay kat ang gagataklat ta, nga uray agasawa kami ton kanidelya. Triple, ti gagat ko kunak nga raw. Very good, ano kasta parts? Talagang sama kas asawa ka na. Ay gawa na, linapsakon ti kalendaryo. Sayang tal daw, bulan, panawon kin. Basta, sa bagay mat kiti parts. Ang siya ngay. Akong pa'y napili ka na, di babae nga agad kanyakit. Ho, ti ko namgit di parts. Awan, timang kayat king ka. Anya! Andoy, agyamanak iti anos mo anaguray iti sungbat ko iti idat-daton mo panagayat kanyak. Amumit anapod no ti panagayat ko keng katilya. Aramidak amin apakaragsakam. Gantong palag amin ngay bagam. Gapo iti dayta, sungbatan kan itamot laeng Andoy. Agpaysa! Una, ngamsakbay asungbatan ka. Kidawak asapay ko ma, tasaan ka agumura kanyak no bilang saan ti sungbat ko kan ka. Ikarik na itatila. Ay ayatan ka mat Andoy. Yaw! Yes! Ay, pudno ka di tinanggag ko tilya. Pudno ka di ngay ayatan lakmait. Saan nga agang angaw Andoy? Ay ayatan ka mat. Ang sapay ko ma tasaan ka pulos nga agbaliw, itatasinong batan kan. Ikarik adyak to pulos agbaliw. Siyak tulatan na andoy. Sika talaga. Agangaw ka man ako nakon. May papaniti panagayat ko ka. Sa anak nga ang angawa talaga. 100% nga gayatakin ka, Delia. Bards, at the good news ka. Kat masigurado ka maragsakan ka. Oh, anya nga nata, Bards.
nakaragag sa kami. Kas kala nangabak iti luto. Nangabak ako na talaga, Pards. Jackpot! Ni, anya nga dita, Pards. Ibaga mo na. Nubyak ita ni Delia, Pards. Anya? Nubyam ita. Seryoso ka di, Pards? Wan, Pards. Sa anak mo't nga gang awan. Ah! Ay, congrats nga ruta na, Pards. Ay, masaya sa no, agram ba tayo? Uwan na. Uwan, Pards. Ngam aginom talaga ni Jabalay. Siyak ti taya iti arak. Ngam sigamat ti pulutan na. Ni, kunak manong si kaamin, Pards. Ta agram baka kit ngero. Mapantay Jabalay yung. Agram bakta. Gaputa saan kan amabaakan. Nailisi kan iti baak life, Pards. Ay, diskarte nga may hindi ka sa pulan, Pards. Sa bagay, no saan ka nagagait? Amangan mo saan na ka sinumpatan ni Delia? Mayat ka pa rin. Ay na, tarong kan sayo ti dinawat na duli. Ay na, bayamon tayo ta, Pards. Naimbagit diya, ta sana kwarta. Sa bagay mo't kita, Pards. Hoy, agreeing ka man, andaw eh. Anya kayo mo tinanang. Nag-ibas pa ilang titurog ko ka. Mangring kayo. Madamat di tagtagainap ko. Karakop ko kano di Delia. Kinigtot nakid din. Napukaw ko lagi din di tagtagainap ko. Ay, unay ka nandaw eh. Amom ka de, tinararamid mo iti kalman iti bangkag mo. Ne. Apa yun nanang. Adda ka di dakas nga naramid ko. Gapoy tinalaos abartek mo iti kalman. Di mon ammo dagiti nararamid mo. Apay aya. Amom ka de tinamay nagmula iti natnatang. Pinaglalaok mo dagiti mulam iti may sang abot. Kada abot, nagnanayon ti bukal ti pitsay tarong ken mustasa. Kasta ya. Apay asandak alinapdan ni di pimanok dito balay. Kasano alapdan da ka katagpilit ka? Ay nagsayang kalaeng iti similya. Pangalaam ngay iti isagot mo anatang kinidilya. Uray madili pa ilang nanang. Sana baling, tas sinungbatan na ako ni Delia. Delia, lo niya ti kunang. Agsimpatan. Kunak man, no enjoyan tapay lang ti relasyon ta. Kas girlfriend, boyfriend. Saan na yun, Delia? Tani, makas-asawa akong. Talaga ka di ang makaas-asawa kan Andoy? Uwan, Delia. Iso apat gamon ti kayat ko. Tay suman lang ti turong na. Ala, wanan Andoy. Ay na, agyaman ak, Delia. Sana balay, di ka bisinoy. Tong palag ti ingkarik idikin ni nanang mo. Nga anya? At riplyak ti kagit ko Intol agasawa tantaw. Tapno di ka bising iti sidong ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Rining! Ada ka man iti bangkag mo? Wen amare, agpurpurusak iti bunga tinateng nga ilako. Agmalmalam ka dita nakabilag. Ay nasapay nakapudpud ti padawan. Adamot ka lugong ko. Ibagam ngamin kanila kay mo at tulungan na ka. Adamanen ijay amakiin-inom ka dagiti barkada na. Ay,
Umay ka, makiistorya ka kada kami ije kantina. Ay na, Mare, inton maminsan laangan. Ay na, di kan to pa'y umay. Tungga lumabas ka, adalat ta susuon mo a basket. Lakok dagi jay, Mare. No addala ko mawayak, umayak mat makiin ni istorya kada kayong Nakita yung ni training alam mabas iti kalsada na napasita. Ay na, nakasusuon mo't iti labba. Mapansamanan agi sursur iti nateng alako na. Nagdadakil lagi ti rangyad ti mukod na. Nagpupuskol laki din ay ti rangyad dayja tao. Kasano asaan nga agrangyad. Kat agmalmalam ngamin ijay bangkag. Dinsa ngamin tultulungan nila kay na. Kano agwarwaras ti damag dito lugar tayo nga ada kano babae nila kay na. Kayat mo asawan. Insukat nan ni Trinay. Aywan! Sino nga imat ngamin ti makaanos ang makidin na kini training? Bakit ang lang arudin ti langanan? Saan pa yung agbugbog ko iti saka na? Ay, si Kamag. Aywan gayam sa dinungay ti papanam. Siyempre, mapana iti parlor ko. Kaya nagpalinis ak tumat na karigati kakadwak a baklos. Ay na, jak kaya takarangrang yan ti sakak si ka, nana. Nagtyosi kaya akitain. Lito na kay, malamin. Ay, di na man nararakupan na kasta si ka. Training. Oh, Malamin na nga ron. una yung nagkerasang laki di mo day tadapan mo na ya. Di man isagid-sagid dito yung sakak takas laak maliliha. Sila pangasaan oh. Ay, sus. Apay ngay, tanagpaigid ka mo dun. Arakupan ka lang. Ay, ijaya kong sala sa maturog oh. Ado tilamok ijan. Ay, uray. Ano usak ijayain oh. Kaysa di maliliha ti sakak. Nakaw. Natang! Gumatang kayo iti Natang! Natang! Gumatang kayon iti utongken parya alakok. Kapuros dagitoy. Natang! Training, aglakla ko kapay lagayam iti nating dito palengke. Ay nawon mare. Isupay ati malakwak. Tani pa nagbabayad manen iti tuition dagiti kolehiyo nga anak ko. Ay na, nagagat ka unay. Malaksi, tagisosor ka iti natin. Aglako kapay dito palengke. Kat, anyangay nga rod. Awan mat sabali anam na maek no saan asyak laeng. Ningay lakay mo nga min. Bay amon day dyan. Apay, pudno ay ati damag ko. Anya ti damag mo. Ada ka nung babain na. Yung palagip mo pa ilaang mat mare. Ay, Jak lang nga rod pampanunutan. ay, sorry. Ala, sige. Panawan kang taaglako kapay itinateng. Sige nga rod mare. Natang! Gumatang kayo iti Natang! Anay ko, una yun ay asakit ti sikat ko. Anay, lito lang kay. Ilutom man da ito'y sikat ko. Ay, adda pa panak oh. Papa namanan aya. Di kamot lang matataon dito'y balay. Nabambanugak ang naglako iti palengke. Siyak pa'y laang matagluto iti pangrabyan tayo. Sana ka mga rabi dito'y balay. Bakay. Tapay man ang. Yak nga rog kayat. Tapayaya. Uray da ito'y dapan ti sakak anarangrang yan. Nagsakit. Sapay jak maawatan no nagatalwan no nasakit. Nakaw. Makamukan dito'y balay. Apay ngayon ako, tay palubos mo ngagmay-may sa ka ngagtrabaho dito bangkagyaw. Ayan nila kay mo. Amuyo lang arudan asadot jay asawak tatang. Ay, saan ka mo't nga rin matulukan at tadyak ka ba ilanan tiyag bangkag? Ay natatang, saanan ang masapol at tulungan dak? Kabaelak ti manangdan iti kadwak nga agbangkag. Ay, madimet ano si kang amin tiyag trabaho. Ado, dagiti mayat amatangdanan, tatang. Kumusta nga dagiti anak mo nga agis eskwela? Napasnek da nga agadal, tatang. Hmm, Iso nga rod nga aggagatak nga agtrabaho. Tapno makalpas da iti panagadal da. ay katuan
Ay, suntok ti mangipay kan kay ti agnanayo na swerte ti panagbiag mo training. Iso nga na anusam idapagadalan. Nay, nagkapukan sa manen ang nagpa-foots pa, bakla. Ay, wen, nagpapukisakpay nga min. Isumot lagayam nga danadlaw ko abarukan ka. Bagay ko matla to'y barong hairstyle ko. Ay katun bagay mo. At dayamat saan mo abagay. Ay na, jak la kayat atulada ni training. Adi na amo nga si kaswan ti bagbagi na. Agtal na ka. Ha? Di mon istoryaan ta iso day ta sumungan. Ay no? Ay, adamanan suso na alaba. Ken adan sa paigigpilan na nakasupot. Ay mabit laan. Damagak man no anya day taawit na. Trinay! Anya dagi taawit mo. Natangdag ito'y nana. Ilakok ijay ili. Kat, day tangay igigpilam anak kasupaw. Bulong ti parya da ito'y nana. Ilakok matlaang. Ay, kitanti dapan na. Ay na nagdadaktil ti rangyad na. Wan nga raod, saan nga ta nasakit dagita? Ay sige, labsan kayo pa'y dito'y nana pasing. Kan Marilita. Ay sige, tapno makalako ka. Ay. Nangignan sa mating bagak nana. Ken, nagkapsut mo ti panangyara sa asko. Man ano kumangay no nangag na. Pudno ma. Ay na, agsuswerte ak atalaga. Naibos manen adagos dagiti lakok anatang. Masapa ak tumanen amapan agpuros iti bunga dagiti nateng amulak inton bigat. Agurayak lang hindi ti paradaan iti pagluganak ajip nga agawid. Ay na, kaya't ko kumamot ti gumatang iti baro at chinelas ko. Nga, saan? Igatang tulaang dagiti anak ko iti libro na, kan pagbayad da iti boarding house. Ni matlakay ko day jay mangan ijay nang ina restaurant. At takasangsango na babae. Ay, aguray ka man ta si putak ida. Ay, aglemengak iti poste ti kuryente. Tapno sa andak a makita. Ay na, agsinsinubo day jay babae akadwana. Ay, mapankun sa ida sugudanan. Inak ipungot-pungot day tagaranggan diyang a babae. Nakitak ti asawa, kadwa na ti babae na. Agsinsinubo da iti restaurant. Sangitang lang. Namin na daw nakastati na ramid na. May kamano na babae ka na ita. Kas kalag dadamok. Kuna namat ngamin ide, ngay sardang nantag babae. Aglaklakayan na babae ro ti asawam. Di kan magnamnamang agbalew. Ginargari siguro da iti babae. Imbag at nalapdak tirik na. Impungot-pungot ko kumakat. Hindi ako matimagana mo, may pungot-pungot mo. Ay, sakad mo hindi ti panagadal na giti anak mo, tap na makalpas na. Mayam nga, agumati asawam nga babae. Apay, papanam na napasing. Mapanak man makitang dan kinitrineng. Agburas kami iti bunga timula na anatang. Nasa papay. O may kakidi dito itagis istorya tapay. Ay sus, kababain mo't akin ni Trineng numaladawak ang mapanagtrabaho. Mano aya, iti itang dan na kada kayo? 350. Libre ti kanun kan merienda. 350 laeng? Kunak no magasot? Ay sus, imbag lang nga igatang iti bagas. Ay no siya, dumawatak iti boyfriend ko nga da iti abroad. Wala akong problema sa bagas-bagas na yan. Bastante ang pera ko yun, no? Imbag nga rod kun katananam ay tibiyag mau. Da kami ngay, kasapulan ngag trabaho kamay, tapno agbyag kamay. Kaslamot limlim tagdagita matam Trineng. Ay, kwanana. Napuyatak ngamin idirabi eh.
Apay, pakapuy-puyatam aya. Ay, kwa, awan matkit din na. Apay nga agluwa ka mutan. Wala na. Ningamin lakay ko. Ay, wen amukon. Nilakay mau at damanan sa bali, babae na. Kasano nga umuyo, nana? Ay na, amin ang mapaspasamak dito'y lugar tayaw. Awan ti mailumang. Kasla asok nga gwaras. Kanayon nakmatlatan aluklok ko ni Orlan. Di la mauman nga babae. Ay na, no siyakla ang maisa trining. Jak maanusan ti kasta nga asawa. Addan sa aminin kan kwada. Babairaw, sadaw, manugal pay. Lumabas akpay, tata. Ay, wag! Ay, asino ka itayon? Ay na, nalipatan dakon. Siyak adi ni Lito. Ay, Stilita! Ti kumari ni Trining. Ay, siya kagayam na ita. Ayan ni Trining, tata. Napanayin tuludan na gitanak na iti abastuda. Iso siyak pa'y lang, ti pinagbantay na dito balay da. Apay, agpapaadal pa'y lang. Ano sa napagadalan na gitanak na, Ay na, nagrigatan ti agpaadal ita apanawan. Ay, pangasawaan na kiti anak na numabalinan. Tapno adamang pakan kadakwada. Tapno sa anda marigatan. At Rining, papanamanin, dumagas ka pa dito yung kantina at ag-istorya tayo. Ay na, jak masangong. Ado ti aramida. Trabaho kala at trabaho, agpapabak ng kaunay. Agpapaadalak ngamin. Ay na, bayamo na kita anak mo. Iba ka mga asawa dakit di. Kastama dagit iti teenager dito lugar tayo. Di na pala nalpas iti panagadalda ng asawa dan. O, di saan nyo na problema ang naganak nagiti kanin daw, no anya pa dita. Isakad ko ti panagadalda, tanaanos da nga agadan. Marigrigatan kamot nga rod. Kita man, kas kalag taw-tawan iti 61.3. Ay na, agan-ano sak, mare. Isardang mo ti agpa-eskwela. Na tuladan na ka sexy. Mapantag pa parlor, Tapno makabiro ka iti pangisukatam kanila kay mo. Insukat na ka nga rodan, di isukat mo matan. Jak sa kayatin ti lumabas di ta kantina, nana. Nay, tapay. Siyak mutlat na nakanayon ti pag-iistoryaan da. Ay katbay-bay amlat ta ida. Daytoy langak ngamin ti pag-aangawan da. Bakit ak kanuuna yan nakitaan? Nilita ka nga may ti mahilig nga aguyaw. Naimbagkan ko na Tanapintas lata ti adda pa nagbiag na. Gaputa adda boyfriend na ijay abroad. Kat di na masapot ti agtrabaho. Iso aday tala makichis-chis Mr. Aramiden na. Wangarod na. Imbagkan ko na tamayat ti biag na. Ala, bayam kit di. Tainton agkita kamay, bagbaga akman. Saan na? Baybay-an yun. Wan bagbagaak, tasardangan na kan nga uyawan. Masapol abagbagaan, tapno amuna tibidot na. Nanapasita, kanayon ka man dita balay darang yan? Ay na, sumardang kakit din amang uyaw kan kwa na. Ne, apa isakit mo? Saan mat? Ngam kaasi, isulatan ti pagtutungtungan niyo. Ay na, pudnumat amin nga ibagbagami maipapankan kwa na. Wen, pudno no pudno. Ay. Ngam di yun la makita mo ti ado arigat na. Naynayunan nyo laang no kasta nga uyawin nyo. Ay na, ibagayo kiti tagbugo iti saka na. Iso na ti dapan na iji nakirsang abato iji karayan. Tapno maika di nagdadakal arangyad na. Ano ba yan? Anya lakit din. Nauyaw kayo launay. Pudno, uyawak mo't idi ni training. Ngam nakaamirisak. Iso nga ita, saan kon nga uyawan?
naimbangal daw mau na napasita. Nay, kasla mabigbig ka. Ha? Saan naki din na may bigbeg, nana? Laglagi pek nga road no asino ka. Ay, siyak ni Orlan. Di asawa ni Trini nga karuba yan. Ay wun gayam si kan ni Orlan. Ay pasensya kan, talaga asaan ka ang nabigbig. Malaw mo nagkaabaraw. Ay, saanin nana. Umay kulaan ko mabisitahan ni Trini. Ang awam mutin di sigo da balay mi dito. Nakarurot mutin ni ka nakatakdaran ni ti balay mi. Apay, di mo pa'y amaw. Ha? Ti anya, nana. Nabayagan nga wanda ditoy. Inalan dagiti anak na. Ha? Kasta ka day? Manumag nga minatawanin na saan ka nag-away? Wan nga raw, katnay kimutong kapayan iti kastaunay. Kabarbarbas kapayan. Apay, anya tinapasamakan ka, Orlan. Awan, nana. Nayaw awanak, iti dalang ka. Naperdi, iti biyag ko, iti bisyaw, kun babae. Ay, kunakun ka. Sa dinong nga, tantim makaranda trinay, nana. Ay na, dakkel ti balayda dita subdivision ni Jayle. Inalan dagiti anak na, tagmay may samot dito. Kan saan damutan na palubusan nga aglako-lakaw, tapuro damutan profesional. Anak mi dagi jay nana. Jakla nagbalin, responsable nga makadakwara. Kano Dr. Jay inauna nga anak yaw. Ha? Engineer mo, jay may kadwa. Una yan. Kan nurse mo, jay burida. Ay na, nagmayat itan tibiyagda nga gina. Agpasya-pasyar langan tar aramidon ni Trineng. Isugayam day tanti balay na training. Nagdakal. Oh, nakita mo. Kunak tumot kun ka, dakkel ti balayda. Ayan nga ni training ita. Kasangsangput dan sa naggapo ijay Spain. Nagpasyar da ijay. Aro? Nagmayat ibiyagda. Nagnamayan. Oray pa'y siguro inaldaw nga agpaputs pa. Mabalin lata. Ay na. Siyak ti malas ti biyag na. Nadisgrasya ti boyfriend ko ija abroad. Ket, ijayan api musay. Ay, day tangarod taditay ammutigasat tayaw. Anyamatan. Bakli talang arodan ti tao. Kastoy pa ilang tinagbalinagasat ko. Ay na. Agka ka na ti problema tayo iti biyag. Ay, mbala gawid tan. Impakitaklaan kun ka, day tabalay da Trineng. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.